Ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa uyazi kuya kube nando ukuthi uma ngabe uqala uye esigodlweni umoya wakho na ukhululekile noma ngabe zikhona inkinga kodwa inkinga ngiyibeke emuva ngaba nenhlanhla yokuthi ngane unkosikazi okwaziyo ukunginaka uma ngiphuma ekwazi ukuthi enginake noma ngabe zikhona inkinga kodwa inkinga ngizibeke emuva ngoba kusuke ngiyesigodlweni ngiyosiza abantu kumele ngifike esigodlweni umoya wami na umuhle ukuze mengiqala ngithinta amadlozi ngiwathinta amadlozi ukuze phela angizwe ngoba amadlozi awazwani nokuthi uthi uyosiza abantu na udiniwe kuye kube kuhle ukuthi mawuye esigodlweni uhambe umoya wakho na umuhle Ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa ngathi ke wena wazi umuntu ngabantu nje umuntu ngabantu ngithi umuntu ngabantu nje umuntu ngabantu umuntu ngabantu hayi umuntu ngabantu umuntu ngabantu umuntu ngabantu nje Sikubingelele mbukeli weSiya Viva TV1 elamigama ngo MC Pholobaso andile wakwaNgcobo sila endaweni yaseNtuzuma kwa G section ngisho kahle cabanga ukuthi ngisho kahle kakhulu esigodlweni ke esikhulu sika Dr. Gumede namhlanje sifikile sithe qathatha sizoyibukela bukhoma izinto ezenziwa khona ngenhloso ukuthi abantu bazi ukuthi balashwa obani abadidiyela ini kuze impilo zenu ziqhubekele phambili kodwa sesiduzane ke kwesigodle kuthiwa isigodle kwenzelwa kakhulu kusona imkhuba yokwenza izinto ezifana nokuthi abantu bethole izinto zenhlahla kuthiwa ke la khona ngempela uzophuma uphethe isigubhu ngesandla esiyofika sikuphendule sikususe from ukube 100 nye ube 1000 nye kanjalo uyogcina usuyimillionaire okwakho ukuthi nje uqale emalini engango 10,000 rand before uzungene kulesi sigodlo esila zimbileke igodlo kodwa kwamanje sikulesi nje esiseduzane nomhlanga njengoba ngishilo wathela igama ngo MC Pholobaso andile wakwaNgcobo sila esigodlweni sika Dr. Gumede kodwa ke sithe ake siqale ngokuhlukile namhlanje siqale nje ngabasebenzi ngoba kungenzeka ukuthi umuntu mase interviewer ukhuluma kahle usho into eziright abantu ngiyabasiza emphakathini uthola ukuthi akabaholeni nabantu abasebenza kuyena lekuzwala ngiyaqhula la uqhubeke mfowethu uthi uqhula siba ukuthi into eqhulayo la uyambona ukuthi uqhula imithi impela yeheni kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyikholelwa njengami uyayisaba lento eyenziwa la kodwa kwelinye ilanga umsebenzi uzukujekjele uzufike khona mfowethu uzaliwe nawe nomama nobaba kodwa namhlanje la kuSiya Viva TV uzokusixoxela nje kafishane ukuthi wena ubani wakabani ngibonge ukuthola leli thuba abalaleli kuSiya Viva TV njengoba silapha namhlanje mina ngumfana waGumede ngumfana wakhe impela sebenza ngawo umuthi udlula kimi lapha iwona esibadokotela ngawo sibahlanganisele ngawo umuntu uzayibone lento lesisebenza kuyena ikhona lapho kuSiya Viva TV esikwazi khona ukuthi akwazi ukuthola umuthi simhlanganisele sisebenze ngento ayibonayo naye ezokwazi ukuthi imkhiphe endlaleni. Okay, kunjani ukusebenzisana nobaba? Hayi mina ngiyabona njengoba impela ngiganda nezinto impela abuya nazo zidlula kumina yimina kuba ufakazi naye ngoba usazongena nje la ngaphakathi okutholakala khona izigubhu okuyizona ezokuyenza ukuthi nabantu babone ubuhlukile empilweni. Injani imali ukuthi itata la ekhaya ikhona yikho
Hayi imali impela musongena lapha ngaphakathi ngoba sazothola ithuba uzofike bayibonele nazigubhu nazinokuhlukahlukana ke nayo imkhuba yikho lapha igila khona kule isigodlo. Okay, mawuqula umuthi uhlukanisa ngani ukuthi lo wenhlanhla lo owamabhadi lo ayuthe ubaba ngeke ngitshela ukuthi wani kodwa ngiqule nje. Hayi awuhlali angangitsheli ngoba udlwa lapha ezandleni nasemahlathini utshela thina njengamakhehla yakhe njengengane zakhe lapha. Okay. Kuyasijabulisa kakhulu mfethu ukuthi sikhulumisane nawe ngalesi sikhathi nanendlela ogqoke ngayo sibona nemphongo lemkhulu uyaqhula uyaphonsa shuthi la ekhaya imithi ithi dada eminingi ngendlela ezisimanga awupheli umuthi la ekhaya. Hayi awupheli umuthi lapha ngoba nje uyibona ukuthi ngoba nalamanzi njalo lapha uwona umuntu esiqasi imdlwise kuona ayohlamba uma seyibuya ke sangena lapha sekwazile ukuthi naye simkhiphela amashwa mokuthiwa kunamashwa. Okay, yakuzwa mina. Inyanga eziningi ayizwani noholela. Unjani uGumede ukudedela imali kubasebenzi bakhe? Hayi mina impela uyayikhipha imali akayikali. Ungashalaza ufuna ungibheke mayusho le ndaba le uthi uphamisa lephimbo. Yaholela inyanga noma yaholeli? Hayi uyaholela impela akayikali imali uyaholela impela ngabe ngiyamsukela impela. Okay, uvumelekile ukuqonywa uma usebenzisana naye uGumede noma uthi ihlala ekhaya nje wena uyohleza usebenza umsebenzi wedlozi kuphela? Hayi uvumelekile kodwa uthi mesilapha sesebhizi ngomsebenzi akusona isikhathi sokuthi ungashela. Danke siyabonga mntaba uthe igama lakho lesibongo ubani? Ngumthoko waGumede. Nkosibusise mfowethu sijabula kakhulu. Indodana yakhe it's a first born noma second boy wesingaki kuyena? Ngwesibili. Wesibili? Yebo. Oqala Oqala usemakhaya. Oh hayi lo oqala wena wesibili khona bakulamaya? Yebo bakhona bangilamaya. Lo oqala ubheka into ezithile ekhaya. Yebo ubheka into ezithile ekhaya. Anongikhonzela kuyena nithi ngithe sawubona bheka ifa. Danke siyabonga. Hayi singene ngaphakathi siboka ukuthi ikhiphana. Sikubingelele mbukeli wesiyaviva TV1 elamigama ngo MC Pholoba singadinwa imina namhlanje ukuthi ngiyashalaza kodwa kusalayo inyanga enkulu iyavela sila esigodlweni sika Dr. uGumede uqabuye umpangazitha sizobuka ke imhlola sizobuka imkhuba sizobuka izintathu zenzela abantu sizobuka izinto ezimenza athungathe amazwe ngamazwe ethu uyangena la uyaphuma la uyangena la uyaphuma la ehambe ecoshelela ukulekelela ke abantu abafisa ukufika la esigodlweni mhlawumbe masayiqala before sifinyelele ku Dr. uGumede nimbona ngalesi sikhathi ngiqale ngicacise la ukuthi uDr. uGumede into esiqale sayixoxa naye uthi akaphoqi umuntu utheze esigodlweni sakhe kodwa mase lakhe idlozi likuholelelana enhliziyo yakho nomuzwa wakho woza uzokusiza kahle kahle senza le video ngenhloso ukuthi uthe kumele ufake i-challenge ufuna nje abantu abawu7 noma 10 abazobuya bengitshela ukuthi solokho ebuya la athi uzoxoxela ukuthi ubuya khona nayi into aseyenzile empilweni zabo bavele lo 1 no 2 no 3 ezintweni ezinhle ngadilwa ke thina manizwa isiqongololo egcikeni lakhe egcwele kakhulu sifike saphazamisa abantu bezosetshenzwa namhlanje nami ngithuka isimanga ngathi ngifile ngokudlula ngangibona nje abantu abadonsela la ko 12 but namhlanje cishe abantu abala egcikeni badela and uyabona ukuthi sekuyohlwa kodwa badela nje impela isinqa sabo bahleli phansi bacela la kubantu abakhomba ekhulwini angiyazi inyanga ekwazi mina ukuthi ngosuku imani kuvumele nje ukuthi abantu abamodern 100 izokwazi ukubasebenza kodwa ke namhlanje ngiyazile mhlawumbe nalokho kunesidingo kuyena futhi kunenhloso kanti enye into ngithuka isimanga mangifika abantu badliswa amakhekhe badliswa amajuice Dr. yazi imali engakithathwa wapi noma bayithengela sazi asikubingelela Dr. sikwamukele kusiyaviva TV1 sawubona ngibonge Mapholoba ukuthola lesikhathi lesi ngibingelela bonke ababukeli besiyaviva 1 TV lo khulumayo ubaba umnguni Kwabe mpangazitha mnguni omkhulu phansi kwamhlabe yalingane kunjalo ngithi hayi impela kunjalo Mapholoba kwasho umuntu egula sithatha usibeke sisesigodlweni konje lesi sigodlo igama laso yini lapha Mapholoba lesigodlo lesi ongene kuso Mapholoba kukaMgandi wabathakathi Mapholoba sithema sikubona Dr. ufika sakubona uhamba ngonyanyavu and udlisa uthi uqoke kahle mhlasimbe yini ekwenza ukuthi mawuze esigodlweni
ukwazi ukushintsha amabala okwengwe seyiyo imisebenzi yedlozi ngoba sesikubona manje usudlubhe ngenye indlela mhlambe kuyindlela yala esigodlweni kanti usukugqoke kahle kanti abantu abagqoka kahle mina ngazi ukuthi abantu abaganiwe mhlawumbe udokotela namhlanje uzositshela ukuthi hayi akuyona imisebenzi yakhe imisebenzi yomuntu osendlini sikubona ugqoke kahle dokotela ake sikuncome kuleyo ndawo hawu siyabonga mapholoba ngithi phela mapholoba mangabe mapholoba uyinyanga mapholoba kuye kubaluleke mapholoba ukuthi uganwe mapholoba ukuze nomuntu ofika kuwe esigodlweni abone ukuthi cha lo muntu uganiwe mapholoba lo muntu lona akulona ihlathi mapholoba ngoba njengoba sisebenza ngabantu abahlukene kuye kube nomuntu othi uyazi ngifuna ukuhambisa umakoti wami lapha na kwaGumede kodwa ngiyomhambisa kanjani umakoti wami uGumede angaganiwe ngiyayizwa mina dokotela njengoba uganiwe nje fanele ube muhle phambi kwama client akho impela nje mapholoba impela mapholoba dokotela uzalwa omunye udokotela inyanga iyazala inyanga okungandile kuhlale kuthiwa umfundisi akamzali umfundisi awusithatha usibeke kafishane nje ukuthi manje sixoxe ngomsebenzi omusha ozosixoxela ngawo kodwa ukusikhanyisela kafishane nje ukuthi hey udokotela uzalwa ubani nalomsebenzi ke uthema ungena kuwona wakwamukela kanjani yena lokho mina mapholoba ngizalwa inkunzi yenyanga abambiza uDr Spanela abaningi bayamazi abaningi babuya kuye lapha na kuSpanela uSpanela senkathazo uSpanela sohlupho mapholoba yona le ndoda lena eyangenza emhlabeni ngaba umuntu wathi mfana wami noma ngafe emhlabeni kodwa ikhwama zami mfana wami ziyosala kuwe ikhwama zami zonke izinto ezilapha ekhaya ziyosala kuwe number 10 Number 10 Spanela senkathazo sohlupho. Hayi ngiyakuzwa mina dokotela. Namhlanje sesigodlweni sakho ngajabula ukuthi uliphinde igama lakho la esigodlweni manje siqale konke ngoba ngifuna umuntu azi ukuthi esuka nje ekhaya uza kuphi. Umuntu mapholoba mangabe ngena kulesigodlo ungena kamganda abathakathi lapho kwenziwa khona yonke imikhuba mapholoba kulesigodlo lesigodlo lesi senza mapholoba izinto ezijulile mapholoba. Siyajula ke manje siqale eshobeni sikubona lokhu uyibhanqa izangoma zithi iphathele enkonkoni yini lo uyiphethe ngezandla. Hey mapholoba uyabona njengoba ungizwa ngiphathalela ishoba leli mapholoba last week mapholoba bengasengorongoza ngathi usuphumile South Africa ngiphumile mapholoba eSouth Africa mapholoba bengasengorongoza lapho mapholoba iMalawi kusuka ibuka njengaphesheya kalapha last week mapholoba ngiyofuna wona umsebenzi ukuthi mapholoba ngisiza abantu ukuze abantu bakwazi ukuthi mapholoba besizakale mapholoba yize khona ngambeka nzima amabhoda avaliwe kodwa khona nguNkulunkulu emuhle mapholoba ngambe ngaze ngafika ngayoyithola lento mapholoba ebekade ngifuna mapholoba. Sejabula kakhulu dokotela sifika la wasitshengisa umama nobaba kumsebenzi osebenza ngawo kulesi sigodlo wasusitshengisa nezimboko zakho noma ke yake ngithi neimpondo uphondo elahlukahlukene wathi loliya naloliya namhlanje sizwa kuthiwa siphathele okusha awusithatha usibeke kulomsebenzi omusha othe wabuya nawo la kade uyekhona. Uyabona nje mapholoba njengoba ungizwa ngithi mapholoba bengihambile mapholoba ngisengorongoza lesigqoke ngisigqokile lesi mapholoba la eSouth Africa asikho mapholoba usithola kumuntu ohamba amazwe mapholoba angaphandle njengoba kusuka ufuna izinto zokuthi kusizakala abantu ngokuhlukahlukana kwezinkinga zabo. Ngifike mapholoba ngawuthola umsebenzi kunogogo ke engibuye naye mapholoba lapha bekade ngiyekhona lapha engeke ngikwazi ukuthi mapholoba ngimveze lapha mapholoba umbone kodwa umuntu mangabe eza la kwaGumede uyombona lo gogo mangabe mapholoba efuna ukusizakala ngiyomvulela lapha ngimkhombise ngithi hayi lapha kwaGumede mengabe ukhiphile imali ngiyenguzwise nansi lento mapholoba. Sithatha sibeke ke dokotela mawukhuluma ngogogo omunye ucabanga ugogo wakhe nje ekhaya awumpela umakoti kaSpanela omunye uyicabangela ugogo thizeni wakamakhelwane. Sithatha sibeke gogo ndlelani gogo Nhloboni lo engikhuluma ngaye mapholoba ugogo mapholoba engibuye naye lapha engibuye khona njengoba ngisho ngithi ngeke ngimvusele ugogo lapha mapholoba angifuni ukumveza lapha ngoba uyothuka mapholoba kodwa umuntu mase ngimsebenza ngiyokwazi ukuthi ngimqondanise naye ngithi ke gogo nangubani ufuna umsebenzi hamba naye ke gogo. Okay
mayihamba naye uhamba umthethe noma uhamba uthwele noma uhamba ngokusesikweni lasedlozini injula ongenakwazi ukuyidalula Mapholo njengoba ngisho ngithi mengithi gogo hamba naye uzobe ehamba ngenjula lena engeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyidalule la emakhosini kodwa mdla sefikile uyokumbona lo gogo ozohambe ayomgilela imkhuba kwakhe. Ubheka abantu abanjani abafisa ukuthi bezobona lo gogo umuntu ofisa ukuthi ebe nespaza noma ofisa ukuba netafula usithatha usibeke inhloboni yabantu babhekile la ufisa ukubafukula uyabona abantu engababheke kulesigodlo lesikwamgandwa abathakathi ngibheka abantu osomabhizinisi ngokuhlukahlukana kwabo ungabe unento ekwenzela imali kodwa ethinta ibhizinisi lo gogo engimlande engorongoza uyakwazi ukuthi ekusize ezinkingeni zakho ezukhungathile lo gogo uyakwazi ukuthi ekusize mengabe unamathenda unamatekisi ubolekisa ngemali uphinde futhi ube nezitolo lo gogo uyakwazi ukuthi ekusize kulokho mapholoba. Okay dokotela kunomuntu othi unamatekisi kunomuntu othi unamathenda kunomuntu othi unezitolo bese kuba nomuntu ke nje njengoba usubabalile lapho othi yena ufuna ukuba ikhansela omunye uthi ufuna ukuba umongameli wezwe ngabe lo gogo uyalekelelana la mapholoba njengoba ngisho ngithi mapholoba mangabe ngunikeza lo gogo ngiye ngunike inhlanga zakhe lo gogo inhlanga ezizokudonsela umsebenzi inhlanga zinhlanhla ezinemali phakathi mapholoba ngithi hamba ke umsebenzi walapha kwamgandwa abathakathi uzobuya sozobonga mapholoba. Dokotela ke ngithi ukugela ngixile ngithi ukunyakazisa ukubona kanjani wena ukuthi sekufanele uhambe engorongoza manje uyabona mapholoba into eyenza ngihambe ngize ngiye engorongoza ngihambisa ngemsebenzi yabantu abafika lapha kwamgandwa abathakathi kunomuntu ukuthi mayifika lapha kwamgandwa abathakathi efike ethi mina Gumede njengoba ungibona angifuni muthi angifuni kugezwa angifuni ukugquma ngifuna into engizohamba naye ngikhuluma naye mapholoba lo muntu lowo uyena ongenza ngize ngijule ngomqondo ngithi wabona into ezomsiza njengoba ethi akafuni muthi lo muntu akafuni into ageza kumele ngimlandele into azokwazi ukuthi mayikhuluma nayo athi yebo usekhona ithi yebo baba ngisekhona lento mapholoba. Okay mayithi yebo ngisekhona isho ngezenzo noma isho nje obusho hayi mapholoba mangabe ufuna ukuyikhulumisa uhambe ekhulumisa mapholoba endlela yonke imphendule. Hayi ngiyakuzwa mina dokotela udokotela ngifisa manje sifike ekuthenini ngabe uyathwalisa noma akathwalisi kodwa singene ekuthenini iqala ukusithomele nje ngezinto ezikhona la esigodlweni sakho uyiqukula into uthi ukukhuluma ngayo ukuthi yini le kanjalo kanjalo uyabona nje mapholoba mengithinta leli gona leli ithupha manje dokotela ngifuna ukuthi nami ngiyibone kahle lento mangabe ngithinta leli gona babili bathatha abanalo lapha eSouth Africa ulithole emazweni angaphandle mapholoba usho ukuthi ke kaZulu Natal akukhona oyedwa mawuthi hayi la eSouth Africa lapha abantu abanela amagona abantu abahambela amazwe angaphandle mapholoba. Okay lamagona wathole enganeni mapholoba ubathola kulabantu asabamkantshu bofu mawuthi babili bathathu shuthi sebebabili phela ngoba usipanela ngeke ube nalo engabinalo hayi usipanela phela ngithi inkunzi lena eyangikhombisa ukuphila emhlabeni ukuthi mfana wami mina kade ngangitshata ingodo lezi awuphile ngazo nawo. Okay right qhubeka ukuchaza dokotela yenzani lento leli gona leli mapholoba mengabe ngikuthinte ngalo mapholoba angasebenzisa ngamuthi hayi liyakwazi mapholoba ukuthi lambe lokuvulela yonke into oyifunayo. Ngiyakuzwa mina dokotela Ngibheke phambili ngiphinde futhi ngibambeleli lesibili mapholoba leli gona mapholoba njengoba ngisho ngithi ayibabili bathatha abantu abangaba nalezi zinto uzithole emazweni angaphandle mapholoba ziyavaleka lapha bangabe umuntu efuna umsebenzi uye umgoqozile lapha umgcabe ngaze emzimbeni bese uyasho ukuthi gogo hamba naye gogo uyaphuma manje ubani njengoba ephuma kulesigodlo lesihamba nayo umvulela umsebenzi uyofika sebenze mapholoba owani lo mbalo bovu kuyona lento mapholoba kunenjula mapholoba engeke ngize ngikhulume lapho kodwa umuntu mase ngabe efikile ngiyomchazela mapholoba. Hayi ngiyakuzwa mina dokotela take amalalo yini igona imani igona lento ikunikeza yonke into oyifunayo igona leli engilithole mapholoba la engisuka khona kwathiwa lo msebenzi esukwenzela wona lapha amagona lawa mapholoba
Akusasisi isigubhu. Lesi mapholoba akusesisi isigubhu amagona lapha engisuka khona abasho ukuthi igubhu imvela kancane lena mapholoba ngisho abantu njengoba bakade bahamba izinyanga kancane ukuthi bangabona lo msebenzi lona mapholoba. Uthini ngeinyanga efisa ukusondela dokotela zizothi ukuthi awusicaphunele? Hayi mapholoba inyanga ngivulela izandla odokotela baze ngibakhemele lokho enginakho mapholoba ngibashephulele. Ya ngibatshele ngithi bafana bami nezingane bafana bami ngenifike lapho kuhamba khona impela uGumede. Hayi ngiyakuzwa mina Qwabe adlulele phambili baba. Cha leli mapholoba uyabona mase ngabe ngikuthintela leli mapholoba. Uma ngabe ethi umuntu ayikhona Gumede ngilapha kwakho ngifuna ukunyusela imali ngikuthinta ngayeli gona emsebenzini ngikuthinta ngayeli gona leli mapholoba shutho kungenzeka nje njengoba sizwa ngathi kunezindaba lapha zokunyusa kwamholo kulabasebenzi bakhe abakhona la basuke balithola leli gona emzimbeni yabo beshawa uwe nawe ayithola usubanyusela imali phela mapholoba labasebenzi laba mapholoba yebo khona imali kade bayihola bengibahola 5000 kodwa manje sengibahola 7000 mapholoba la ekhaya bahola 7000 abasebenzi lapha ekhaya ngenxa yalamagona lawo imali inyuke ngenkathi usubuya ukulanda imali inyuke ngenkathi sengibuya ukulanda lamagona lawo angiyakuzwa mina dokotela ngiyakuzwa ngoba omunye wabo sike sakhuluma naye wachawa umuntu akuyaholwa la ekhaya hayi owesiphathi intshatshuliso na ukuthi awuqashi nje abantu bangaphandle kuphela ubuqashesha namadodana uqobo impela nje mapholoba ukuze bakwazi uyiphare ekhaya ikhona imali impela mapholoba uyabona mengabe ke mapholoba sesingena nakuleli mapholoba nakuleli mapholoba yiwa ke lo nakuleli mapholoba elinye leli igono ukuthi mangikuthinte ngalo uyinyanga uyinyanga ukhuluma ngenyanga khuluma ngenyanga manje okay uthi umsebenzi wami Gumede uvalekile abangena abantu bazohlola akungeni umuntu kuvalekile kumile ukuthi enze ukuthinta ngayeli gona leli mapholoba ukuthinta ngayeli gona ngithi hayi hamba naye ke sibanibani uyomsebenzela kwakhe aphilisa ingane nomndeni leli gona engisiza ngalabantu leli khona kuphethe umakhosi la eceleni kwami kodwa siyeza kukona siqhubekele phambili dokotela uyabona amapholoba mengiphinda ngithinta naleli futhi igona amapholoba leli igona lenhlanhla zonke izinto zakho usayichaza zihlobo levalentines nothando phakathi white and red impela phela amapholoba ngithi lamazwe angaphandle amapholoba umsebenzi wawo uma bakwenzela wona bayinika isineke nesikhathi amapholoba leli gona leli mapholoba ngisiza umuntu ongasebenzi othi mina angisebenzi Gumede ngifuna ukusebenza okay angiqashwa ngiyafaka ama CV akulunga ngiyethi akeze lapha kwaGumede ngiyakumsiza ngayeli gona dokotela makwenzeka umfweni uvuka sekukhona yena la impela nje mapholoba ingane yakwini ivuka sekukhona yona le iyatiti nyathinta enza yonke into kuyakwenzakalini mapholoba ngibatshele ngithi mapholoba bangadlali ngomsebenzi wami ngoba lo msebenzi wami nguhluphekile lo msebenzi wami ngihambe 4 days ngilandele izinto mapholoba bayazi nabo ukuthi kulesigodla bangeni ngingekho mapholoba okay sihlezi sikhiwe lesigodlo lesimapholoba hlezi sikhiwe lesigodlo mapholoba lesi dokotela makwenzekile ngifuna amakhamera ithathe le makwenzekile uthi uyabeka bese uthi luwa ngalendlela ngifuna ikhamera igcina icoshile lento engikhuluma ngayo la uthi uthola ukuthi seliyayisa lusala ngaphandla lobi ngaphakathi njengalana nje kuyekwenzakaleni right akukho right la kuphazamisa khona noma kuhle makuwena noma kwenzeka kanjani ngoba ngibuka le kade uyiphakamisile nje nalo uthi lisale eceleni igcine ngasangenanga khona angithi phela manje mapholoba ukuthi uthi luwena uye uluthathe ulubuyisele phakathi lapha lamadodana ngeke azakwazi ukukhuluma nalamagona yimi ngikwazi ukukhulumisa lamagona ukuze ngiwatshele ukuthi ubani ufunani lapha ekhaya okay lento iconnecta kuwena iconnecta kumina ngoba lento bayishadise nami mapholoba bayishadisanga nalamadodana lawo dokotela thina ama price hey mapholoba ngifuna ukukhuluma kakhulu njengoba ngivezela abantu umsebenzi walapha kaMgando abathakathi engibuya nawo impela kongorongoza mapholoba hayi umuntu meze lapha mapholoba kalungise mapholoba okay lungispell alungise nje umuntu mafuna ngimsebenze ngalo msebenzi walapha kwaGumede dokotela inyanga eyithemba too much
ngibona ibhekla gas ayikho la ibhekla ukuthi ebusuku ngeke bayithatha into zakho yabona amapholoba lomsebenzi walapha ekhaya amapholoba ngeke ulunge mongathi uzothatha amapholoba ngoba unosiko lithizeni amapholoba ngeke uzukwazi amapholoba wena ukulugwema nazi indwangu dokotela noma ke ake sithi amabhayi ukubovana nokumhlophe kusaqhuba yona iValentine kumele yini uthe uzosichazela la mabhayi mapholoba elimhlophe leli nelibovu leli lamukela lo msebenzi mapholoba wamagona ngoba ngangigoqe ngalamabhayi ngibuya lo msebenzi mapholoba yezwa ukuze phela into zakho mapholoba zikhanye mengabulanda umsebenzi walapha kwaGumede kumele uphathe ibhayi elimhlophe mapholoba ukuze ngikwazi ukuthi ngikuphahlele kahle lento ngiyibeke kuleli bhayi elimhlophe ukuze bese uhamba nayo mapholoba okay bese leli libovu lona bese leli libovu mapholoba limele izitha mapholoba lapha kunamagona enhlanhla kunamagona ezitha ekhahlela abathakathi okay dokotela unawo umuthi wezulu hayi mapholoba pha lokho kusekhala amapholoba uthi ungaphuma nje nikhahlelane la ngingabindaba yalutho hayi mapholoba lokho lapha ekhaya kukhona amapholoba ngeke ngihamba amazwe amangaka amapholoba ungabi nawo lo nduku mapholoba uyalidayisa kodwa dokotela hayi izulu lapha ekhaya amapholoba kodwa ngakucenga ukuthi hayi ake ungishayele nangu umfweni lo omncane ozalo sipanela hayi phela mengabe sikhulumile amapholoba nakho lokho kuyimfihlo ngeke ngikwazi ukudalula la esigodlweni mapholoba kodwa mangabe usufikile siyakhulumisana amapholoba okay dokotela sithathe sibekeke manje ngifuna usivezele into ethi udokotela manje esitshela ukuthi utholakala kuphi ezinombolweni nendawo asebenza kuyona kodwa sixoxele manje dokotela ukuthi ubheke ukuthi kusukela namhlanje sesiyikhiphile le video abantu ekulindele ukuthi bengeza la ekhaya abantu abahamba ngeemoto kuphela na noma nomuntu ongenalutho kangako engeza bese yezwa ukuthi ningahamba nifikephi mapholoba mina ngobunyanga amapholoba angiyena wamanje amapholoba mapholoba njengoba ubuza lo mbuzo umuntu engimlindele ukuthi angangena lapha ekhaya mapholoba ngisho ngabe imali yakho ayiphelele ngomsebenzi walapha kwaGumede nento engiyithembayo engunikeza yona kusuke ngazi ukuthi uzoyibuyisa imali lapha kwaGumede uhamba ngemoto uyafika la kwaGumede uhamba ngezinyawo uyafika la kwaGumede njengoba ngichaza ngithi imali yakho noma ngabe ingaphelele mapholoba kodwa lamandla okwazi ukuthi wena mapholoba uwahlanganise ungasho ukuthi mina kubaba uGumede ngeke ngize ngiye ngoba manje uyadula dokotela bengithi uzosivezela umama nobaba sake sambona sifikile la hey mapholoba umama nobaba mapholoba ngizomveza kodwa namuhla ngimtshelanga ukuthi ngizomveza kulama camera akho mapholoba okay udinga ukuthi ebikele mapholoba kodwa nalo uphondo siyalibona lolu phonda ngithi phela njengoba ulibona mapholoba lwenza imisebenzi ehlukahlukene mapholoba lisuka ke phakathi nendawo lapha na kanti kunokuthile futhi okukhona udokotela ukusithatha sibeke ukuthi yini le lapha mapholoba le ngibeke lapha na imithi yangaphandle mapholoba imithi yangaphandle le ngibeke lapha mapholoba dokotela lamagona aphila ngani mapholoba lamagona afaka umhlakuva yes lamagona awalifaki igazi okay ngoba mase uqala ufaka igazi sokuphambene nomsebenzi wedlozi kungandokotela ungathungathanga la eSouth Africa lamagona waziwaphuma ngaphandle mapholoba ukuthi lapha eSouth Africa lamagona ngeke wathole khona ungomunye wabantu ekuthiwa ungoqala Hlasimbe onalamakhono hayi mapholoba njengoba ngisho mapholoba ngithi nabantu abazongibukela nezinyanga zonke zizongibuka zizowabona lamagona ukuthi hayi le ndoda ibiphumile bayazi abantu abafuwethu nezinyanga ezinye ukuthi mawuphumile uye kuhambeni ubuya nani bayazi bona hayi kezwakala sobuya ke manje sesibuyela ukuzobona ugogo dokotela ngabe uyathwalisa noma uthwalisa mapholoba lapha kwaGumede njengoba ngilanda ugogo umuntu ufuna ukuthwala keze kwalapha kwaGumede Hlasimbe nidlula kiphi imiqathango nembandela hey mapholoba lokho ngeke ngize ngikwazi ukuthi mapholoba ngichaze ukuthi sidlula kephi nakephi kodwa nje umuntu mangabe efuna ukuthwala amapholoba akeze dokotela shaya isaluthi sikuphi ithuba lokuthi sikhumbuze ukuthi utholakala kuphi
bese kodwa ke futhi uqala nje ngezibumbu sibuyele kancane la ekuthwaleni manje usitshela ukuthi utholakala kuphi nenombolo uchaja malini ngokuthwalisa hey mapholoba uyabona umuntu mangimthwalisa amapholoba ngingafuni ukudalula la esigodlweni kodwa ngithi umuntu mayefuna ukuthwala amapholoba akaqale acabangisise kahle umuntu othwele uyakwazi umuntu ongathwele uyakwazi ukuthwalisa dodo umuntu ongathwele bamapholoba mengabamba lamazwi angaphandle uyayithola izinto zokuthwalisa abantu amapholoba okusho ukuthi udokotela uthwele noma akathwele hayi mina amapholoba ngithwele njengoba kusuke ngihamba amapholoba ngemazweni angaphandle ingoba ngihambisa ngeenkinga zabantu dokotela ziyanconywa izigubhu zakho kakhulu hayi ezami amapholoba zinconywa kakhulu amapholoba mhlaba wonke bayasho bathi hayi ugumedwe asiza ngufakazi ngeke ngafanelwe enye intombazane yase USA ithi udadewabo imthumelele imali enga ngo-15,000 wafika kuwena nemali engaphelele kwami bengayithembi kade uyisho phela amapholoba nento wawuyixoxa ku YouTube Isigubhu TV kodwa namhlanje usenze imali benesaluni usenze imali ecela ku200,000 usebuyile zobonga ngifuna sicheke dokotela ukuthi uye umshayela umthetho yini lo zobonga ukuthi fika nemoto wena noma uthi fika neplate wena noma neglass noma kuba ukuthi kusuka kulokho athanda ukuzokubonga ngakho mapholoba phela umuntu mapholoba mangabe ezobonga la kwaGumede kusuke ngamphoqele umuntu ufika nalokhu athanda ukuthi anganginikeza khona amapholoba bathi hayi mkhulu ngiyabonga ngalokho ukuthi ukwazile ukungisiza amapholoba inkosi ayibusisa ukuthi sixoxe nawo dokotela nenyanya zakini zikubheke siphi inombolo siphi nendawo utholakala kuyona inombolo yami ucingo mapholoba ithi 079 0804929 uzoyiphinda le nombolo masiqeda ukuxoxisana nalenkunzi balanga lapha ngakumina mfowethu ngifisa ukuthi mina nawe sike sidle nje ingeve emfishane usitshene kabanzi ukuthi igama lakho ubani wakabani ngoba sikubona la isigodlweni kwaMgandi wabathakathi phela baba yebo baba igama lakho nesibongo baba hayi igama lami nabapholoba ngosiphamandla isibongo kwaGumede Ngojabula kakhulu mfowethu waGumede uthi ukuphakamisa kancane umoya ngibona kukhona okuphethe la futhi ufaka ibhayi sixoxele kabanzi ngalokho okwenzakalayo njengamanje kuwena mina babupholoba umsebenzi wami njengoba ngiphethe lesigubhu lesi izinto eziningi ziqala kumfowethu njengoba eganda lo bekwavela phambilini qala kushuthwa mase kusuka kuyena kuza kumina ke lapha before mina ngudlulisele umgando wabathakathi okay bese kuba ke kumgando wabathakathi yena kube bese uyahlanganisa ke izinto bese ebuya ezonika mina ke lapha bese ke nika umuntu mhlawumbe uzofuna usizo okay okusho ukuthi ikhampani le ya yona singayibeka kanjalo mfowethu usixoxele ngalokho okuphethe yini igama lakho kusetshenziswa kanjani yebo udokotela bengachaza enabe kodwa njengomuntu onolwazi kancane ngenzela nomuntu osekhaya kube nento emhehayo kancane ukuthi ayibona dayi team ekhona lapha yonke yabamba iyayeka mina babupholoba la ngikuphethe lokhu isigubhu isigubhu impela lesi engakhandelwa umgando bathakathi okay njengoba ngikhandelela lesigubhu lesi isigubhu ukuthi mangithinta lezi zinto lezi abuye nazo ngapha njengoba bephumile ungayitholakala nami sengiwendleleni phansi nje uma ngihamba okay ngizwa ngathi into lezami yakubamba unokuqhaqhaqhazela ngabe yiso leso siphethe noma mina ayi lento bapholoba yasinda le ufuna uma uphathe yona eqala kwenza izinto akufaka izinto emzimbeni ungavela usuka nje uyiphathe unomuba yabona nje uma ngathiwa ngesinika yona njengamanje nawe ungayibonela akekho omunye wakutshela khuleka hayi namhlanje okay right hayi namhlanje kodwa hayi ngiready kodwa hayi namhlanje okay sesiphethe ucansi niyalenza nje madoda noma nilenze isandlobo ngenxa ukuthi umgandi usenigandile hayi yabona ucansi babupholoba lapha kithi hayi enye into leyo ukhuluma ngayo uma sibhekana nomsebenzi suke sibhekana nomsebenzi okay akuyona into very nice ekuhlala phezukwayo ya lokho phela ngikuphetha ngithi manje akuhambelani nocansi lo uma ngiyecansini kumele ngishiye lokhu umgando bathakathi engiphahle ngibike kuthi ke manje umfana uyaphuma kwendaweni ukuthi okay uyoshaya isiphuzazane emithise dokotela asibuye kwena kancane ngifuna la asibuye kwena kancane ukuthi nasi isigubhu singahambisani nocansi mhlawumbe uzothi ukulula
Mapholoba igubhu zalapha ekhaya. Hayi sibheke baba. Igubhu zala ekhaya mapholoba bazihambisana nocansi. Okay. Kodwa ngoba phela lawa amapholoba amadodana base bancane. Yebo. Ngeke ngibavale emapholoba ukuthi bangabi nabo makoti. Ngoba niyafuna izizukulwane. Ngoba ngiyayifuna isizukulwane lapha bayothi abantu awo ubhudu waze wakhula kodwa akana makoti kodwa ubhudu wabo uphatha imithi kanjani. Manje hodela usho ukuthi abalifuni shona loloko ukuthi ungayijikele khona niwedwa nje ukuthi ukusebenza. Hayi mapholoba hayi lokho mapholoba mina ngiyabakhuthaza ukuthi omakoti ababe khona omakoti mapholoba. Dokotela sithe siyiphethile siphindele inombolo lendawo osebenzela kuyona. Inombolo yocingo ithi 079 080 4929 impela mapholoba. Ikuphi indawo? Indawo engisebenzela kuyo ngisebenzela eNtuzuma kwaG. Abafuna udokotela ophuma kangorangora abeze kuDr. Bani Gumede. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi? Ungasakhathazeki. Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaculo driving solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaculo driving solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.